Kanjalo sekuphinde kwaba njalo. Grace and peace. I hope this really finds you well and in good spirits. My name is Themba Lukele, otherwise known as Uskim, the boy from the east. Abazi kahle ngcono bathi hey, the wise are coming from the east. Babuthali babu chabela. Vandag it'll be a different one because in the already a senior citizen. So rabathompa batho ba bagolo. So you'll have to bear with us. And ganingi abantu belo ba prepare. Bangangenji sebayithola ku accident. So please don't forget to like, to subscribe and share all of these videos and content so that we grow this community and abantu bese bayafunda abantu bakwazi ukuba liberated bakhululeke. Siyabonga make angikubingelele ke. Ngicishe ngathi le egameni lika Jesu futhi it's important ngisho le mangikhuluma nawo mama umthandazo bangolosini. Nale show isho inamalanga ayo le. Kunjani mama? Rephila. Ne ra leboga ora bolela ra bua. Yeah, no siyabonga mama. Ngicela nje uzaziso mama ukuthi uma ke ubani wakwabani owushadelwe kabani. Na ke nna Margaret Modiege Modisenyane. Ne ke nyetse le ntate Tsietsegise Israel Modisenyane. O ne a sebetsa ko Motapi Correctional Services from 78 until a tlhokofala mo lefatsheng ka 2008 ka 2006 ile gore na le ko striking ka nako ya teng. Yeah. So how many years in total your service ya high? 28 years. 28 years of service. Wow. Okay. All right. Kitlo khutsetsa morao mama. I hate to take people on a wild goose chase or to allow people to relive their past. But for the benefit of the public and our audience and the people ratanga holo ko gae, ubaba eqaleni kwakhe you were together ne le kaofela vela ha qala msebetsi. Utlele pilot trainer o trainele ko Pretoria. And then ra kopana ko Davidton a dula ko hostel. Oh, okay. Yeah. Okay. Antsa sebetsa ko Motapi. O mothotse sa kene straight. Maro tseba story sa e kaofela. So la nyala ning? Re nyetse ka 1988. Yeah. Okay. All right. So how describe a relationship affair? Yeah, how le papa, indaba zabantu abadala thina sibancane sizingeni, but was it a well balanced family setup and go le monate go gae ntate na le thabisa? Ntate ne ile motho o sebetsang a bile a sa batle gore ke sebetsa zanka ke ka sebetsa bophelong ba ka. Sweet. Yeah. Na re tlhokometse le bana ka everything. Wow. Oh, bana ba ikae? By 4. Bana ba 4. South Africans are very good people. Hey, ba tshwarella. Hey, ampor ke bitsa mabitsa batho. Ra tseba mang wentse eng but today he's the darling of South Africa, wa bona? So ke batla re ikene hantle so that re mathe ka yona. So bana by 3. By 4. Oh, by 4 bana. Yeah. Okay. So as siyeke mhlambe ordinarily asikhulume ngebefore while bophelo bo sale right buduma ntate aya, was he a healthy man? Did he have any kind of sicknesses or challenges or weaknesses? Gore ai o na le bofokodi una le nkane o sokodisa batho ha mamele o lwantsha batho. Ena vele ne le motho o nkadi ba motseba ko Motapi but khoya. Yeah. Ya ba motho o banang le bolwetse ba tswekere le high blood. Oh. Yeah. Okay. So by striking so ayo right vela o tshwere ke tswekere. Yeah. Okay. Now, Halito was saying, as people would ask themselves questions. I wonder what's alanka mo telling le ponisa. Hudula le ponisa, lintate wa le ponisa. La go tronkong no khale. Family neli nka jwang. Was it normal? La khutlile Brown ne isa le traumatized because aba khutla mhlomong di mo terekile kwa di bosho o fitla go ntlung. E a tshware same vibe. Yeah, khona le khona gore be teng tho. But I ke motho so dula le no mtloetse gore o mo handle jwang. Yeah, gore ke ntate wa kontlong. Tsantse mhlompe. Ukula bua anything about ditori hali maybe hali qoqa fela le jam qoqo kontlung maybe ka sana ka supper dinner time ka breakfast
nale qoqela benikhuluma nje ngezitori zasejele anitshela ukuthi kwenzakalani ngelife yalapha. Ai tse ngata nna sa di bolele but go na le mo e leng gore a sa sebetsa ka mogare Yeah. ba ba tshwara ba le ka mogare ba ba kwalla na re santse re na le bana ba ithu ya ba ba kwalla Yeah. go bitsiwa maphodisa a ko Joburg a ke sa itse ke tronko e feng Yeah. mapantiti ba re nix re batla ba ko Pretoria and the way na choka teng ne ba sa apara ba ba tlhobotse ba ba supile ka dithipa mpontsha gore mo ne ba beile thipa a re ne ke re ke a tlhokofala that time maponesa ka lepona jwale ba re kenang ka mo ba tshwere ke mapantiti le bona ba itse ba ntho ko motapi ne ba le kae a ke sa itse gore ne ba le kae o ka re ke ba ithuba ileng ba kgone go tswa ba tshaba bona ba ba kwalla ka mogare ene ba bangata o ka re ne ile maphusman the way a tshong gore ba ne ba le dangerous ga makalati okay ne ba lwanela eng mhlomong ne ba phisana ka eng ai na kutlule a re ne ba ilo babala yeah o ka re ne ba ilo babala so I that day na komplela no ntse go tletse ko ntlong batho ba tlo sheba gore re right na o tletse bo mang ke mphakathi gore ke batho ba go tronko maphodisa ba tlo sheba gore go bjang because bona ba ile ba isa le ko doctoring for trauma ke hostage ne le drama ya manate straight or na ro ba tlhogofala that day o ile tshobelo ve so after mo ile ngara ai ngono kilo signa ke batlile ke tlhokofala ku shia le bana a re no go le bet manje motho o lwanetseng system ke batla o fa nako jwale because ke bona o tshwere le dipampiri ke bona ka re ke evidence because batho now they are age ba dutse ko khoneng jwale ya di couch ba batla o tseba gore okay koko o tshwere fa ile hantle because usually normally re thola ama prison ward so iBhayibheli liyakhuluma about abantu likhuluma ngabafelokazi widows so it is important therefore uthi kahle even abo counselor kuma comrade they know bakhuluma ngabantu abafelokazi ukuthi abantu kumele ba treatwe kanjani isystem mama ike abafe kuwe masohleli phansi njengoba naku uphethe amaphepha do you think isystem ibile excuse na luzwelo mhlambe for nina and your household na a ke bone gore ba beile fair because a ke gane gore na le strike but na sa resign ene na sa nka le chelete because go na le bane ba resignile yena na sa resign a re ke batlo boela ko mmereko because a nka dula mo location a yo ntwe ke tlo etsang wa bona okay a re qale fatshe story se sa how mama gore gore papa aba fihle mo lenkoteng because he ended up falling into many things depression ke tsona di sicknesses wetsa etseng a ile hantle before strike and everything so ke tlo ufa chance nje ipuele 10 minutes 20 minutes it's up to wena mama uri qoqele gore wetsa etseng ha ora ababa fe no ka ba nivela nna ke sna tsebo ane o itse bontate abanke ba bolela ntho tse kaofela nna ntho ya gore ba win the case ke utlule setse a tlhokofetse ba bolela re di ko tenteng gore go bolela Pope Crew gore mama o ska warishega o tlo gola o kre cheltantate cover le bana a nna ke ipotse gore everything is right ge ke tsamaye after funeral ke lo ngwadisa nkare HR ne isa le lekhalati nete nje ke lebetse lebitso la ga it was 2006 a ngwadise ge a re tsama o bula account okay ke ye ko ABSA neng a re ai aksa e batla khatha ko ABSA se go tshintshile dintho di tshintshile manje ke rena a ka kena sekola ke ditsebe ntho tseo unsignisa man signisa ko teng and then I'm sure 2008 or 7 go tla yona chelete
300,000 and something ke yona tšhelete ke kry-ileng ene go botlhoko gobane ntate njengoba na resignile a tswile a le ko mosebetsing o ne a nka ditšhelete tsele tsa di-police a sebedisa tsona tse dingwe gore re je ko ntlong and then le ga tlhokofala ntho e ke sa e ratang ke gore a zang ba mfa le box la gore ke boloke ntate wa bona ka thusa ko banne ke na le ba re ke mosharo batho batsho a boloka ke yona and then union e nngwe e tsamaelanang le ya motape ke tsebe ka gore ke eng yone mphileng 10,000 go 10,000 e o tshwanetse ke reke home ke reke grocery go sala bokae ka mo ke na le bana so treatment ba re treatileng ka yona ai nna ka utlwisisa and then after ke bona ge so go tswele tšhelete e ke rai why ke ba sampitse or ke gole ke mo ke thomileng ke ya ge ko motape ke botsisa gore why ke sa gole ba ra ntate ke re o resignile ke re no itse ko nna resigna yena because a nka tšhelete ya gage ba re ko nna ha tswa striking ba ngwetse resign and then ha tlhokofala ba re ba ngwetse resign ha ntse ke ya ke lwana ke ile ka bo 2000 and something gape tate molapo ile HR a re Mamdiseni what's this so funny mo systeming mo ba ngwetse gore ntate o resignile gape ka 2009 setsa a tlhokofetse manje gore o resignile ga 3 hai nna ke makale gore ke ntwe jwang e motho a resign ga 3 ka bane ha ke ya ko pension fund ba itse ntho e batla motapi go tloswe death ba ngwale resign ya gona motho a nthusa mo ke sainile ke tsebe gangata ka ya le lawyer e nngwe ntate Mokwena gore a ile nthusa ba ntshe signature gore ntate o resignile a bana yona go ba le maphodisa a mang ba rena re mkobile a ke ra ke ba tsebe ba bona HR in I'm sure ka bo 2012 are kganti go tsagetseng ka taba ya ntate Mdiseni ba nne ke se yona ba bona go tsagetseng a ke wa itse maphodisa ba ma arabe reduce ka mo officing ba tha ithina simqoshile athi yazizoba enkingeni because motho ha resign ayiyo signature ya gagwe hai ba tsamaye ge batho ba le a re Mamdiseni ke kopa gore o ye ko bank o tlo tlatsa ntho tse ke tswa ko pension fund e teng tšhelete ya ntate ha tshwantse izwe ke butse wa gore why a tlhokofetse before a boya ko mosebetsing ke ntho ke ithotseng ngata o buzwa ke mang mama question ba bona le bo Antoinette njengoba ne ba re ba kopa tshwarelo ba mputsisa gore mama no ja eng ke re a gona ntho ne ke ja ne ke tsamaketsa dikoropo ke bona gore bana ba tla jang bana ba ka zang ba kgone ke na sekolo hantle bana ne ke sena salary e ke thola ba re ha e ratodisa because a resign ntate ke e pampira teng ene ke le lawyer ba re ayo okay ba re ke bitse bana ge re tlo signa a ke tsone ile 2021 re sign a bile re thabe re rai go tshong gore this time ba bone mistake ene le nna ke le ba le gore ba mphe something e tshwaregang gore ba re hayo ba botse ntate Mokwena gore hai ntate ha resign ra qodisa no jang all this time re kopa tshwarelo re tla etsa ke mang o re mkenye on record o sa lo pula lebitso la hae o re kopang tshwarelo ne le mang gona o bongwe na nthusa ne le mogomotsi le Mashego o wa Mr Aksamtsi ya ne ba le 3 ke bona ba re no mama re tse mistake ya kopa tshwarelo okay
So tshwarelo ya ba kopang ke ya eng because o buile ka ntho tse 3 ba re o resignile 3 times ka mo gona le signature or nas o hlokofetse pele a resigna so tshwarelo ba kopa tshwarelo ya eng ya hore a ba lefa tokelo ya hore le gone o ja le thole tšhelete ya ntate ba kopa tshwarelo ya eng entle ba kopa tshwarelo ka gore a iyo signature ya ntate ko re bona which means ba wrong ba bona ba re ke tle le bana re tlo signa ra ya le bana ra signa ra isa dipampiri ko di-banki how na ra ema ya tla tšhelete ha re sa le busy ya tla tšhelete ha re sa le busy ba tla o bolela ka ele ba ntshitseng 300,000 manch gore mosoro o file tšhelete o batla eng ke re mara la tseba gore 22 years of service 28 years 28 years yeah so pension fund tsa gage o tšhelete nje kaofela for the past almost 3 decades o thotse only 300,000 any other reason over and above gore no maybe wa itse motho ba mo dismissitse ba mo thotse a utswa and all of that wa bona bana le go penalize na dilo tse ngata so is there anything adjacent to that e kopanang le yona ntho ya or no hantle re mo chuchisa for this ai na ke tseba fela gore na le ko striking fe a re bua ka strike mama so that ntho e tlo etsa sense a ke re batho ke ditukelo tsa bona I saw the other day when our law enforcement agencies go eguruleni ba kwetse di freeway and all of that and a lot of people are saying emon these people you are not allowed as a police officer you know or an official go strike because we're not want to protect the community my brother assets are government and all of that so it simply means it's called for dismissal there was public you know perception gore ne man a tla ma wetsala so le ba ba tsebang molao I mean the news it was all over the news and they said no we are aggrieved bankile di hours ba utsa di chelete ba etsang so a ke tsebe feletse go ka case ya teng so ko papa o bua ka strike a o re ka strike na tla go ntlong a o jwetsa re strike ile ke strike sa eng gore de ba le lwanela ditokelo tsa batho re eng a ke ne se motho o buang ga go le ntho tse ngata was he a part nako a tlhokofetse ke gona ne ke utlwa bona batho ba pop crew gore mama o ska tshwenyega o tlo gola o thole le tšhelete ntate ha ba o sebela mama plus minus ba re motho wa 28 years of service selflessly so you know afane ka bophelo ba hae you know to the government ba re o thola bokae plus minus if motho a entse a servile for about 28 years na a ke na tsebo fela na ne ke iputsa gore ke half maybe be se ke tlo gola it's not tsebo ya gore go etsagalang okay all right what are your expectations ma'am after yonke lento or maybe let me rephrase the question how do you want the public I'm just the mouthpiece o bon ke camera ya hao o batla o thusa ya ka eng ha o le so ke ifi thuso e batlang a ile hantle and ke tlo kopa tswetswe ko team ya ka mo le ntshwereng hore ke batla pampiri ya flight o bon we will just hide of course confidential details but the rest ke batla on the screen so the lawyers la tseba lona ba fethu eni idlile imibhalo senior counselors the advocates the attorneys please weigh in on this one le gone o thusa mama and then to the unions because we still have a pop crew they are alive and kicking I know ukuthi kunabantu abanenhliziyo abasafuna ukusiza umama ngizoshare ama number wakhe ngishiya amagama aphelele ngishiya surname ngishiya igama lika baba uza ngipha yonke into yakhe personal number yonke into so that ofonayo one interest yokusiza sikwazi ukuthi size umama we are not just here to blow hot air just to blabber and to have content and likes but we want to really impact lives and change the nations o batla re thuseka eng mama na ke batla ba nthusa hore if tšhelete ntate e teng ke kopa ba nneletse bana ba ka zang ba kgona kena sekolo bana le enga azang ba thaba so ka bana ba bang no go le botlhoko nako nke ba bona ba ja borotho or tee ka sekgogo ba re ne re sa tsebe gore papa se yo so re tlo sokola so gore ke bane le tšhelete tshwantse go tlhatswa di-washing tsa batho go se mnate ene wa tseba ra o sena tšhelete batho ba na taba le wena weda gore o robetse ka tlala ene ntho e neng go tsha botlhoko ke gore le ntswile le ba le bulelang gore
azang re re ntate Modiseni a tlhokofale before a boya mosebetsing. What is the meaning of that? Inhumane, yeah. Itšho goreng o re nna ne tshwanetse ke blog a se ka tlhokofala motho o itsamaela ka nako e modimo wa gae a batlang ka yona because le ena na tshepile gore o tlo boela mmerekong a thuse bana ba gage. Well, to your best belief, Mama, ka tsebo ya hao mhlambe ngokusola kwakho as well, do you sometimes feel in your heart of hearts gore batho ba they've got a hand go tlhokofaleng gwa papa? I'm not saying go lawyer and stuff, but motho pela ona lokula for the fact ya gore una le stress ke re mo shebile wena o phela le yena batho ba tsebe. It's like when someone is living with a chronic illness whatever motshwereng if le msadi wa lo wena o tsena o kula o tshwana le yena because motho o dula kula every day. Do you believe gore system of correctional services e kentse letsomo? Because ne ba sa tlhola ba gola ne ba godisa ke yona Pope Crew and then at the end o ka re ba re ne ba gola 600 a ke re bontate ba ka mo tshwantse gore a bone o raja o retsa. Obviously vela o tlo bana le stress gagolo because tshwantse re bone gore bana ba ja gona le mabone nako re thusa ke bo makhelwane ba re rekele grocery. It was hard ka nako wa sana le medical tshwantse a ye clinic and wa itse gore lena bontate le jwang a le batle di clinic na tloetse gore o na le medical ha ke mkhapa ko sepetlele a ilo kena no go se mnati because ko BBH no go tletse ka buela ke bontate ba bang ba maphodisa gore ai re kopa ba mmona gore o weak ba mpuela le di nurse gore re kopa gore le mkeng the following day ya teng a tlhokofale no o tlhokofetse ka birthday ya hae. It's a 50 years. Sad man. It was still young man, 50. Nearly birthday ya hae. Mama, on the last days, dinto tso ga gonang o di hopola, you know, what you take out from your last, you know, sad moments. Ne la bua la toloka man. Khona la conversations in line with the prison. Ubaba bekathini kahle hle mhlawumbe izinto bekazikhuluma. Of course umuntu noma ngakhuluma unokufihla, but sometimes unokumuza umuntu athi hey, yazi umthimbano uyangikhathaza. Kana go sa akula gagolo a ke re next time mone gore na sa tsa a tlo tlhokofala ke mbona a tsekila a re batlo ya ga doctor ke re nna a go thuse go ya ga doctor because how fitla ga doctor ba tlo re o ye sepetlele the way go bonang ka teng maybe go batla ga drip ba bona hentse ke matha ke go di next door ke batlana le transport o tlhatsa ntshwengo e light brown abon because matswala ka kitse ke mmoza a rai ngwana ne le tsela o mkhapa ko sepetlele motho ne se a tsamaya because ke mistse ka di 9 ka di nearly the 17 a tlhokfala the following day ka birthday ya ga yena o no re ko ngwaneng wa ka wa nganyana a rai o nkopela tshwarelo ko mama mo ke sa etsang hantle sa ikopang ko gore ke mtlhokomelle bana ba ska robala ka tlala because yena vela na ba berekela. So if I may ask you, Mama, Khore, is this how the Department of Correctional Services is going to treat their own people? Because in as much as you might be a delinquent as rendered by the system, but you are still a human being. In as much as you could be called an inmate, a bandit or a black sheep of the family or a reject of the society, but you are still a human with your factory faults and the human errors. Do you think correctional services, according to you, has done justice to Baba? Baba it's a handle. Because if na resignil, nka ba nkile tšhelete gage. Ke yona ntho eng kutsa mtlhoko gore ne re robala ka tlala azang a ilata tšhelete gae. Ke yona ntho ke ba butsang gore ha le re o resignile a itseya mo tšhelete le neile nna resignal lona ke jwang. Till this day, after 28 years, utola only 300,000 rands. Ababu, they are taking from pillar to post. At the end of the day, ke butswa ntho e one gore
nka ba a khutlile ko mosebetsing a bereka zang ra a tlhokofale before time. And then those are human beings, correctional officers. Babutsa wena direct. So do you think lento into esimilo mama or ukhohlakalo obufeli? Umbuza kanjani umuntu nokhali umfelokazi? Nna ka ba botsa gore na a ke modimo. Ha ke tsebe gore motho o tlo tsamaya neng. Ge modimo a khethile ena gore o tlo monka ka jeko nna ke tla bloga jwang ntho eo. Mama sesiyayivala angifuni ukuthi ibe heavy kakhulu ngishilo ukuthi aim is not to make sure that umama relieves the past. Already people are wounded, people, you know, some of us we are wounded healers. Those gijima ngazo leka nekeleton zethu slow siphilisa abantu. Mangisasho njalo wena ngicela upress nali button elivelayo libhale like, libhale subscribe, that button. So that silowo sibhizi sikhule njalo utshela omunye ke tell a friend to tell another friend ukuthi uSkim uyakhuluma sithuleni simamele. Now mama asikhulume ngelanga le funeral. Nali ilanga lika baba lokugcina na indlu yakhe yokugcina. I want to understand the build up. Maybe towards also let's start with the memorial service. Did you maybe enjoy any benefits from the prison, the support efana leyo ukuthi kuze induna? Because umuntu usebenza nabantu and uneinduna zakhe. So usually amakhamente makuthiwa liwili khamente, liwili elder, liwili deacon. Umfundisi uyadelegate makangeka atambani nenze sure ukuthi niyokhalisa niyobhodla emswaneni. Nibeke induku ebandla so that at least nabo bazi nabantu abaphila naye family ukuthi lo muntu besinayo. Anything of that sort from correctional services? Ke khopole nje ke thola donation e tswang ko Motapi. Khutlile fela batho ba ne ba le ko strike. Ente ke le gore go etsagetseng ke qinne ke ya ko batho ba ko batho ba go kgetha le box ne ke shota ka 1000 something. A ke tsebe ipatetse ke mang ene shota. Le gore di tente di nkile ke mang le dikoloi I don't know. Then bo makhelwane ne ba nrekela bo di vegetable ba nthusa. Bo ba nthusang batho ba etsa ka mo ba ka ikgonang ka teng. Azang bona ba tlhaga gore o shota ka eng. Azang a gona le polisa la ko Motapi le tlileng. Ka ba nna ne ke tseba gore a re go tlhokofetse le prison order gona le tšhelete e ba intshang. Nna I don't remember ke thola collection e tswang ko Motapi. O tsho gore ga ba o riza ha o tswile ba o kubile ba sa khwetsetsa next. Because ke mo le box azang ke le thola. Ke iponetse. Mawubheka iMotapi prison mawudlula uthi ungena ngeDavidton mama. Yini what comes to your mind because lento it's a constant reminder. Go botlhoko mama o kopana le basadi ba maphodisa ba ile gola wena. Nna phela ke tse ke gola ka gola 350 ko 350 eo tshwantse ke bone gore ke reka phofo le letswae ke kopanye. Ka emela ya be ka gola grant ke yona ntwe ke phelang ka yona still is a short because last bone yaka una kena ko tropong tshwantse ke bone gore ke kopanya jwang be le kula le leng le ne le owner school la bua le nna la re ke tla o thusa ba bona mputso gore what's going on wa o sa kgone patala ka re ntate o ile tlhokofala ba bona a re okay ke rata ka mogongwana gao a ratang school ka teng yeah and then I is le engineering costing a fetsa at least mo le na tsamaya ka maoto a ya ko Benoni Tech a ilotsa HR ke mo rekela ticket ka 150 by that time o thola gore a ke na le borotho o ile sekolong ka tlala tshwantse ke bone gore ga bo ya gona le dijo and then o saletse ke 6 months gore a fetse course ya gae azang a khono fetsa bana di train di le da ska tlhola di ba teng a ke na ona matla gore ke mna metse taxi azang a sa fetsa HR ya gae. Oh my god. Hanti if ne ke gola le ge ba nropile be ke tseba gore ke khono manager bana because bophelo bothata go batlega mtlakase
go batlega dijo ka nako ha o sena tšhelete a gona motho o thusang o tla bona o tswa bjang le bana ba gago. I think we need to call each other out. You know, ezinye izinto, they are so inhumane, and I don't want to evoke emotions, but I get so very emotional. If besikhuluma ngesiboshwa South Africa, sikhuluma into different. uThembo Wambilo wayoganga, wa trespassa, wenza yonke lenyaka, but you're talking about someone ebeka sesystemini. Nani niyavalelana amanyala namahlazo wenu. But mase siyekelelana kanje, I don't know, and I don't want to make it a black thing, because ikona nje lento yokuthi kube ngathi abanye abantu bazalwa uSathane. I want to put it straight. Mawugoloza ugwayimbe sizawuhlangana khona. But it is very important, therefore ungakhohle ukuthi kunalento yekhama. Sometimes unokupusha abantu off the system, kanti nawe indlela yophuma ngayo is the very same way. Kaningi ke ngihlale ngikhuluma ngebait. This is how I wrap it up. Ibait lesibungu leso sithatha usifake efishini mawufuna ukubamba ifish. I-set ending story yesibungu ukuthi ifish uzoyibamba mara nesibungu sizofa. Ungabi ibait prison ward elingana timing ukuthi lokhu setshenziswa la njengo marksman or umashaya or unduku. Mama ngiyokhuluma lapha ngefuneral manje. Kunama speech. Kukhona lese si stand out for wena. Mawuhleli ngiyazi usebumnyameni ubheke phansi uyakhala uhlangahlangene uhlakahlakana ukopakopana uliso. Yini mhlambe lo ikhumbulayo from ama member mhlambe thizeni indlela ebekukhulunywa ngayo imisebenzi emihle kababa mhlambe ayenzile isono sakhe. I mean a dead man tells no tale, but mele masabantu sikhulume nje iqiniso inyani. Yini into ozikhumbulayo kulama speeches bebawakhuluma lapha amaningi. Abantu bayathanda bayathanda ukushaya egcineni, abanye bayavela balunge bakhulume the way ngakhona no bangakwenzanga kahle, but kulama speeches yini le ngathi wena ungathi hayi, and this is what I take out into engamandla lelo langa lomncwabo. Ntho ke gopolang go gobane bona batho ba pop crew ba itse ko nna mama o ska wa re shega o tlo benefita o tla thola tšhelete ntate o gole le ka kgwedi. Azang ka ibona ntho gore ke gola ka kgwedi. Yeah, ke chose yona 300 and something thousand yo. So go funeraleng o hopola bona le promise ya bona or no re tlo khutla. Yeah, ke gopola yona bane ke utlwile, so ka ipotsa gore ai a gona taba le ge ke mluzitse, but ba tlo ntlhokomela bana ka mtlholagadi gona le something e tlo ithola. Shame. Gogo ucabanga ukuthi ubaba omunye nomunye umuntu unendlela yakhe afisa ukuthi ilast scene yakhe akuplan okufa komuntu muthu akero hopola ke modimo indlela ibe kwaNkulunkulu amalanga aziwa uye. But are you maybe somewhat ka Sesotho o khotsofetse na the way o beile nkateng ntate, and you said the resources were almost to none, so neseki pata ntsa ke kopa kopanya ucanga ukuthi baba indlela ombeke ngayo mara uke wakhuthala nawe wakhotsofala wathi yazi ngimncwabile umyeni wami ka dithuso tsa batho. Otherwise if ne ke le one, because king union ya ko Pretoria if ne isampha 10,000 ego nenge ke kgona go reka le kgomo, because mama zala ka ola rena ka Sotho re batla kgomo ka ba theka re ke re ka iziba ntho ka bane ke tsebe gore ke yona 10,000 e leng teng. Ka etsa gore ke ba khotsofatse ba ha modisenyana ka ile reka kgomo go batlega grocery mo. So the vegetable ke reketse ke ntata o mong ke makhelwane ya ba yena donatela the vegetable tse dintse gore go etsa khetseng a ke roetse ka Sotho ba batle le bue le batho ba bangata. That's why ke re ke bone gona le ditente gona le dikoloi ha ke tsebe gore go etsa khetseng, then ka sala le bana jwalo ge sa thola re tseba go roja, because o ba le mo tšheleteng eo ya 10,000 gore go setse bokae. Ha re ke le kgomo o reke grocery o sala le bana o na le bokae. Mama say hopola number ya hao ka tlhogo. Right, I'm going to use a prophetic word. Thina ke lezi zinye izinto sabantu we have a spirit of discernment. We don't just do shows. I'm going to go with the magical word and something is going to give. Kikupofana ka number tsa hao. Let us perform magic. South Africans uNkulunkulu abafelokazi. So ngicela senzeni into right.
laphana awudingi ukuthi waziwe isandla saka left masenzile saka right asingaboni. Can we help umama impilo seseyinde nendlela yinde la kuyiwa khona? Maybe you want to adopt one of the children ngokuthi nje ubafeme ufuthu bakwazi ukuphila impilo futhi normal. We don't want to know the merits. One day izawuhlangana bazayikhuluma ezulwini or bazayikhuluma ecourt or bazayikhuluma la bayikhuluma khona indaba kababa ukuthi kahle kahle exactly. Maybe umama ushawe understanding, maybe vele emodapi kuka Darago, uyabona? Kule ka Satan, we don't know. So bengicela ukuthi kulama numbers wabiza siwasebenzise effectively. Sike kuphila abantu. Le show ishow ukuthi abantu abaphile. Siyazi siphila nabo, abanye sizalwa nabo, abanye siyofana nabo, ku right. But ke ngicela senzeni into right ubulungiswa. Mama ngicela ungibizele inamba yakho. 076 09 06 535. Asiphinde nje kokugcina mama. 076 09 06 535. Ngicela ubapha amagama akho aphelele for i-reference ma. Margaret Mudiegi Mudisenyane. To the pastors, to the preachers, to the bishops, to abafundisi, to amadikoni, to ama-elder, asike simhageni umama with a prayer. Let's pray through. Ukuthi at least kube khona ukuphumula kukho khona ukuthula. Akwazi ungaluza zonke izinto. Uthi ubuluzile ubaba ngeke aphinda amthole, but at least akube khona into engcono. Akwazi ukuluza imali, aphinda aluza ubaba, aluza dignity, aluza respect. Best let's dignity. That's how we wrap it up. To God be the glory for what he has done. See you on the next episode. Thank you very much.